anakan guys di depan sana. Mau dicoba goda dulu. Kali aja induknya mau, ada cintanya nih. Ada induknya. Bisa lihat sendiri gelombangnya, guys. Oke, sambar nang. Enggak. Waduh. Strike. Enggak ketahuan, guys. Wih, paten memang nih lur. Gila ketahuan bro. Memang nih lur killer. Sengaja pakai lur killer, senggol bacok nih lur. Nggak kerasa, dianya loncat ke sini. Tak kirain nggak nyambar. Rupanya toh strike. Oke nih, mantap nih sambutan pertama di gerimis baru datang nih. Mantap nih spot. Oke, lanjut. Oke, lanjut guys. Ini barusan sudah hujan nih, masih basah nih. Kita teduh dulu. Baru strike langsung hujan. Kita coba lagi di sini. Kali aja masih ada indukan lain. Oke. Bismillah. Oke, strike lagi. Oke, strike lagi. Oke, strike lagi. Oke, strike lagi. Oke, gedean nih guys. Woi, paten alfa lur. Mantap. Senggol bacok. Amis nih. Tackle baru amis nih. Udah 2 kali nih stack. Oke, tenang sayang. Oke, lumayan nih. Sedap nih, kocolan tapi. Gedean dikit dari yang tadi yang barusan. Oke lah, amanin dulu. Yuk, lanjut. Oke, strike. Anjir mut. Oke, strike. Anjir mocah. Asem. Kaget saya, Pak. Besar guys.
Besar guys, nggak kena guys. Kayaknya seru nih di sini nih. Oke, kita ke ujung sana ya. Kayaknya seru. Nggak kena guys. Kalau kena tadi senggol bacok nih umpan. Wis mantap jiwa, 2-1 skor. Kamera habis baterai mas bro, nggak kerekam nih dia. Strike. Gedean punya dia nih, dari punya saya tadi. One case di sana. Mantap nih, tackle lama saya. Awas reel basah. Kaki lepas. Masuk dulu ke tali. Oke nih, 21 poin. Cuma kalah size nih saya. Sudah lanjut. Oke, strike. Awesome. Oke, strike. Awesome. Aduh, mocel pak. Aduh, gede tuh, lumayan tuh. Aduh, strike cilik pak. Nggak kelihatan, kamera mati habis baterai. Aduh. Kecil nih. Gak nasab. Oh, kena matanya pak. Oke, ini ikan kita keep nih, kena matanya. Iya, nyambarnya di sana tuh. Sana sambarannya. Oke, lanjut cari lagi. Cari besaran. Oke, strike. Oke, mantap. Oke, strike. Oke, mantap. Kocolan pak. Mocel lagi. Kocolan, mocel lagi. Coba lagi.
Cilik pak, 2 kali nyambar kena. Oke, nggak kerekam guys, strike. Nggak kerekam, lagi coba-coba. Lumayan nih pak. Gede pak. Gede pak, lumayan nih, sedap. Nggak kerekam tapi. Sambarannya juga nih nggak nampak, kayak pocolan, kayak kecil bener. Cuma sedap nih pak. Oke, alhamdulillah ada hasil. Spot kita di sungai-sungai guys. Ada anakan di depan, mau coba digoda dulu. Oke, bismillah. Ya Allah. Induknya nyambar tuh, induknya nyambar tuh. Induknya nyambar tuh. Umpan mah nyangkut aja terus, asem. Nggak kena. Nggak kena. Oke, nggak kena. Besar guys. Nggak kena bro. Oke, nggak kena lagi. Oke, nggak kena lagi. Dua kali, yang ketiga harus kena nih. Yang ketiga harus kena nih. Nggak boleh nggak kena nih yang ketiga. Yang ketiga harus kena. Yang ketiga harus kena. Alah. Alah. 2 kali disabar, yang ketiga ini masih nggak kena.
Oke, strike. Oke, strike. Oke, strike. Oke, strike. Main umpan bawah, bro. Dia baru kena. Umpan bawah, Pak. Baru kena, Pak. Indukan cari si anakan. Oke, mantap. Kerekam enggak nih? Kerekam. Baru 40 detik. Mantap. Pakai umpan bawah nih, Pak. Lumayan tuh anaknya. Ini indukan anakan. Buka nama. Oke lah, kita amanin dulu. Udah landed nih. Yuk, lanjut Mas Bro. Cari spot lain lagi. Ini umpan pakai jaws tadi, pakai soft rock pertama kali. Pakai umpan bawah nih, baru disambar. Mantap. Lumayan, Pak. Kocolan sedap nih indukan. Yuk lanjut.